Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, ariko tukaza kwibanda ku ma operasiyo akomeye cyane amaze iminsi aba mu ishamba rya Kibira, operasiyo zimaze guhitana abasoda b'u Burundi batari bakeya ndetse n'interahamwe ziganjemo abasize bahekuye u Rwanda mu mwaka w'1994 bagahungira ku butaka bwa Kongo, aho biyemeje kuva icyo gihe guhungabanya umutekano w'u Rwanda gushika n'uyu munsi bakaba bagishaka kuza gukora amarorerwa nk'ayo bakoze mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba babifashijwemo na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho yabahaye indaro mu gihugu cy'u Burundi akemera kubaha abasoda babafasha mu myitozo ndetse akabaha n'ibigwanisho bya rutura. Bakaba bari bamaze igihe kinini bakora imyimenyerezo mu ishamba rya Kibira kuva Ndayishimiye yatangaza ko agiye kwifatanya nabo. Bari bamaze igihe bakora imyitozo ikomeye mu ishamba rya Kibira hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse n'ababarizwa mu mutwe wa FDLR, aho bari bamaze kugera ku rwego rwa nyuma, aho bari gutegura ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda, ariko bikarangira ibyo bitero biburijwemo kubera ibindi bitero bikomeye cyane byakozwe mu ishamba rya Kibira, aho habaye amaoperasiyo akomeye cyane, amaoperasiyo asize ahitanye ingabo z'u Burundi zitari nkeya ndetse n'abarwanyi ba FDLR, kugeza aho perezida Evariste Ndayishimiye na leta yiwe batangaje ko abasoda bari gupfira mu Kibira bari gukubitwa n'inkuba. Ibyatangaje abatari bakeya bazi neza ibiriko birabera mu Kibira, benshi bakavuga ko ntawagerageje guhungabanya umutekano w'u Rwanda wigeze ugira amahoro. Amakuru tubazaniye tugiye kugaruka ku gitero giherutse kuba mu ishamba rya Kibira cyasize gihitanye abatari bakeya, ariko akaba ari igitero kidasanzwe kuko abishwe bose bicishijwe imisumari, kuko uwapfuye wese bagiye bamusangamo imisumari miremire cyane. Ibyerekana neza ko izi operasiyo ziri kuba mu Kibira zihambaye cyane kandi ziriko zirakorwa n'abantu bafise ubuhinga buhambaye cyane, kuko abakora izo operasiyo nta n'umwe umenya abazikoze, nta umenya aho baturutse ndetse n'aho bace basubirayo. Ibi akaba ari ibintu biri gushobera abatari bakeya. Hari umwe mu barokotse icyo gitero ugwariye muri bimwe mu bitaro bimwe mu gisagara ca Bujumbura, waduhaye intahe agira ibyo atubwira ndetse agira n'ibyo atwereka byabaye, ariko we ashimika ko mu ngabo z'u Burundi, ingabo za perezida Evariste Ndayishimiye, harimwo umugambanyi, harimwo uri gutanga amakuru ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda, bigatuma ibyo Ndayishimiye byose ariko arategura bitari kugerwaho, kuko ari gutegura guhekura ndetse no gusenya u Rwanda nk'uko we abivuga, ariko bikarangira ibyo ariko arategura biburijwemo n'abantu batazwi baza rwose mu ijoro, aho bakora ibintu bitangaje kandi bagakoresha ubuhinga butangaje ku buryo bo barasa abo bareba, ariko batabareba bikaza kurangira basubiye inyuma, ata n'umwe ubashije gufatwa cyangwa se ngo amenyekane. Ibi byose nyine bikaba byarabaye urujijo mu ngabo z'u Burundi ndetse no mu barwanyi ba FDLR. Babona neza ko ibintu bimaze gukomera kandi babona neza ko icyo barwana cyo batakizi kugeza uyu munsi. Abatari bake bakaba bikeka ko mu ngabo za Ndayishimiye harimo umugambanyi, ariko nanone twagerageje kuvugisha abo ku ruhande rwa perezida Evariste Ndayishimiye, nabo bafise byinshi baduhaye kandi bafise ibyo badusobanuriye, byose nyine bikaza byerekana ko mu bajenerali bakomeye cyane harimo umujenerali udashaka ko Ndayishimiye agumya kwifatanya n'interahamwe, nk'uko n'umushiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca yari yabitangaje, akavuga ko kwifatanya n'interahamwe ari nko kwishira ikara mu gashambara. Byose nyine mugiye kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ubaye utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akanika ko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo.
turakomeza kubatohoreza amakuru arabana n'ibiriko biraba mu kibira ndetse tukabaha n'amakuru y'ibanga mutapfa gukura mu bindi bimenyeshamakuru byo mu Burundi kuko ibimenyeshamakuru byo mu Burundi bitangaza inkuru leta ibishaka ko bitangaza ntago byigera bivuga ku makuru nk'ay'agacamutwe aba ariko araba mu gihugu cy'u Burundi kuko aba ari amakuru ubutegetsi budashaka ko abarundi bamenya kuko nabo barabizi neza ko ibyo bari gukora ari bibi cyane kandi barabizi neza ko ibyo bari gukora biri kugenda bita igihugu cy'u Burundi mu manga ku buryo bukomeye cyane. Twayaze n'umusoda w'u Burundi warokotse muri operasiyo iherutse kuba mu Cibira ku munsi wa mbere uheze ku masaha nk'aya saa 7 z'ijoro n'iminota 30 we niko yatubwiraga ngo niyo bagiye kubona babona indege zibari hejuru zikubamishaho ibintu bisa n'imisumari ibyatumye abatari bake bahita bahasiga ubuzima. We yatubwiye ko abarenga 200 bahise bapfa ako kanya ariko atubwira ko abandi benshi barenze uwo mubare bapfuye bagenda bagwa aho bari bagwariye mu bitaro. We avuga ko nkaho agwariye hamaze gupfa 10. Ibi byose nyine akabivuga ashavuye kandi ababaye cyane aho yerekana akababaro afise ndetse asangiye na bagenzi be akavuga ko rwose iyi ntambara Ndayishimiye ashaka kubashoramo batayitahura kandi babona neza ko ari intambara badashobora gutsinda mu gihe batangiye kwicwa intambara itaranatangira bo bakavuga ko byanze bikunze Ndayishimiye yitaye kuri songoye yitaye ku mahera ahabwa na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi akirengagiza agaciro ndetse akirengagiza ubuzima bw'umusoda w'umurundi kandi bakavuga ko byanze bikunze ibingibi naho kwabiyagiwe n'umusoda mutoyi ariko atubwira ko n'abasoda bakuru ariko babyumva kugeza no kubafise ipeti rya generali kuko ngo ukuntu ibintu biri kugenda biraboneka neza ko mu basoda b'u Burundi kandi bakuru harimo n'uri gukorana n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda kuko igitero cya mbere kikimara kuba mu Kibira ibintu byarayangaye kwa Ntare Hawuzi Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza aho akoroye amosozi arebye ibiziga by'abasoda biwe ndetse n'izo nterahamwe yari yiyemeje gufatanya nazo ahita arahira ararengwa avuga ko byanze bigunze agomba gukora igitero gikomeye cyane ku Rwanda kiza gisubiza icyo cyari kimaze kuba mu ishyamba rya Kibira nubwo bo bavuga ko batazi ababarasa ariko abarwara ingabo z'u Burundi ndetse n'abasirikare muri makeya baremeza neza ko zoba ari ingabo z'u Rwanda kuko bazi neza ko arizo babangamiye umutekano w'igihugu cabo kandi bakabazi neza ko ari we mwanzi bafise mu karere kandi bakabazi neza ko u Rwanda rukurikirana ibintu nk'ibyo ngibyo kugeza aho rumenya amakuru y'ibintu bitaraba bibinyujije mu iperereza ryayo rikomeye cyane dore ko igihugu cy'u Rwanda kiza mu myanya ya mbere y'ibihugu bifise iperereza rihambaye cyane muri Afurika hose ndetse no mu isi yose rikaba rifise umwanya mwiza. Ibi bigatuma bamenya amakuru yose aba ari gutegurwa kugirira nabi u Rwanda kugeza naho n'abanyabyaha batandukanye bari mu bihugu bitandukanye bagenda bafatwa umwe batazi uko bafashwe bakisanga bageze i Kigali. Ibi ngo nibyo byaba byarafashije iperereza ry'u Rwanda kumenya ko Ndayishimiye ari bugufi kubatera kandi bikamenya ko byanze bikunze ibintu byose biriko birategurirwa mu ishamba rya Kibira, ishamba kimeza rihana urubibi n'ishamba rya Nyungwe riri mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufise kandi yizewe nuko mbere yuko haba operasiyo ya mbere Ndayishimiye yatanze itegeko ko ingabo z'u Burundi zivanga n'abarwanyi ba FDLR bagizwe hanini n'abasize bakoze jenoside bakegera cyane urubibi rw'u Rwanda dore ko ari naho bari ibyo bikazabafasha gutera u Rwanda bitabagoye kandi bikabafasha gutera u Rwanda igihugu cy'u Rwanda kitarabutswe ibibaye. Ibi byarakozwe ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo zitwomoka mu kwa FDLR zisegerezwa cyane ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda aho zari zirimo harimo nk'ibirometero bike cyane kugira ngo winjire mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose byari mu ntumbero kugira ngo bizaborohere kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ingabo z'u Rwanda zitarabuzwe. Gusa siko byagenze, nta nubwo barindiriye ko binjira mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo amakuru adushikira avuga ko abantu batazwi banjiye mu ishamba rya Kibira mu ijoro. Icyo gihe ho harapfuye abasoda b'u Burundi ndetse n'izo nterahamwe
zirenga amajana 600. Ibi byose bikaba byarakozwe mu gihe kitarenze iminota 15. Ibitangaza benshi kandi ibitangaza abatari bake bakabona ko igisoda cy'u Rwanda atari igisoda cyo kwitererezwa, kandi bakabona ko byanze bikunze gutera u Rwanda ari ukwitera, kuko u Rwanda mu by'ukuri ngo ntago ruterwa ahubwo ruratera. Bakaba barabigaragarije mu ishamba rya Kibira, aho bariko barabateguraho ibitero, ariko bikaza kurangira babatanze. Ibyatangaje abatari bakeya, bagahita babona neza ko umutekano w'u Rwanda udakinishwa. Ibi bikimara kuba ngo Ndayishimiye yarababaye cyane, agira agahinda kugeza n'aho akoroye amosozi arabye ibisiga by'abasoda biwe ndetse n'izo nterahamwe yari yemeje gufatanya nabo. Yahise arahira ararengwa, avuga ko agomba kwihora byanze bikunze, kandi ngo akabikora mu gihe kitarenze ukwezi. Yahise yongera ingabo mu ishamba rya Kibira, ariko ziva aho zari ziri, noneho ziza gutegurira urugamba hafi y'u Burundi rwose, hafi y'abanyagihugu, ariko mu ishamba rya Kibira. Noneho birinze kwegera umupaka w'u Rwanda. Niyo mategeko yari yatanze. Ariko icyatangaje kandi benshi bakavuga ko byanze bikunze mu ngabo za Ndayishimiye harimwo abari gukorana n'igihugu cy'u Rwanda, nuko aho bari bakimara kwikusanya. Ku makuru dufise nuko hari hamaze kuva muri Kongo amakamyo arenga 6 atwaye interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR, amaze kuzishitsa mu ishamba rya Kibira, aho bari bamaze igihe kitarenze n'indwi bariko barakora imyimenyerezo ya gisirikare bitegura gutera u Rwanda. Naho nyine bongeye kugabwaho igitero gikomeye cyane, igitero cyabatunguye, igitero kiri kiganjemo benshi bavuga ko cyakoreshejwemo imisumari, dore ko abapfuye bose basangwagamo imisumari ya senti 15. Ibi bikaba byaratangaje abatari bakeya, bakabona ko umwanzi barwana nawo abarusha ubushobozi n'imbaraga. Ubu tuvugana ibintu ntibyoroshe na gatoya, inkomere ni nyinshi mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cya Kongo, aho bari kuvurwa, ndetse abandi bakaba barishwe, bamwe bakaba n'ibiziga bitarabonetse. Ibi byose nyine bikaba byaraciye intege bikomeye Ndayishimiye ndetse n'abasoda biwe, ndetse n'izo nterahamwe zishaka kongera kuza guhekura u Rwanda. Bakabona ko u Rwanda basize basenye muri 1994 atari rwo ruhari uyu munsi, ahubwo bakabona ko noneho u Rwanda rusigaye rufite igisirikare gihambaye cyane, kugeza n'aho babasanga n'aho bari. Ibi byose rero byazamuye icuka cibi mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho Ndayishimiye yatangiye kwikeka ko mu bajenerali bakomeye cyane harimwo uri kumugambanira, agatanga amakuru ku Rwanda, bigatuma imigambi yose ari gutegura ihita iburizwamo itaranaba. Benshi bakaba bibaza niba agiye gukomeza gutegura cyangwa se niba agiye kubiheba, akumva impanuro yagiye ahabwa n'abatari bakeya, harimo n'umushikiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca, batazira ndakugarika. Ibi byose nyine bikaba biteje umutekano muke mu karere, kandi bikaza byiyongera ku biriko biraba mu burasirazuba bwa Kongo, aho naho ingabo z'u Burundi izitari kwicwa nako zo ziri gukora amabi atagira izina, zifatikanyije na FDLR ndetse na Wazalendo. Ibi akaba ari ibintu yaba abakongomani, yaba abanyarwanda, yaba abarundi banenga, bakavuga ko ingabo z'u Burundi zamwe ari ingabo nziza kandi zirinda, kandi zishoboye kugwana koko, kandi zikagwanira ukuri, ariko uyu munsi zikaba zarabaye ibigwari, aho ziri kujya kwica abanyagihugu badafise ico bazira, ariko nazo zikicwa ku bwinshi na M23. Benshi bari bazi ingabo z'u Burundi nk'ingabo z'intwari, ingabo zizi icyo gukora, dore ko mu karere kose ingabo z'u Burundi ari zitatsinwe ngo zomoke. Murazi ko ingabo z'ibindi bihugu zose zagiye zitsindwa zikomoka, harimo nk'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, aho nyine zatsinzwe mu mwaka w'1994, aho zari ziriko zirakora jenoside, zigatsindwa neza, zigatsindwa n'igisirikare c'inkotanyi, zikomoka zikajya muri Kongo. Akaba arizo zaremye umutwe wa FDLR nyine ugumya ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi ukaguma kurota kongera gusenya u Rwanda, nk'uko wasize ubigenje muri 1994, abarenga miliyoni bakishwa mu gihe kitarenze n'amezi 3. Murazi ko no mu Bugande ariko byagenze, ingabo zari zirongowe na Museveni zatsinze ingabo zariho icyo gihe, nazo ziromoka. Zayire niko byagenze. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko
ingabo z'u Burundi zamwe ari ingabo zikomeye, ariko uyu munsi Ndayishimiye akaba akoze igisa no kuzisenya burundu, dore ko abatari bake bamaze no guhunga igihugu, abandi bakaba bari mu mabohero atandukanye mu gihugu cy'u Burundi bazira ko banze kurwana na M23. Iyi ntambara nayo ariko arategura ku Rwanda imaze kumutwara abasirikare batari bakeya, kugeza naho bamwe bari guhunga bazira ko Ndayishimiye ashaka kubajyana muri iyo ntambara, babona neza ko ari intambara yo kwicirwamo atari intambara badashobora gutsinda, kandi barakaba banazi neza ko u Rwanda rutigera ruhungabanya umutekano w'u Burundi. Banywanyi bacu turabandanya kubatohoreza byinshi biriko biravugwa, byose nyine mukaba mujya mubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.